Mbone ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngumprofeti wakho lifuna amadimoni olibandla le-spiritual life edit prophetic church likhona khona embekelweni ngithi ke nasekuseni mbukela nguvusele egameni lika Jesu egameni namandla igama eliphakanyisiwe ngithi mbukela ekhaya namhla kuseni asibusiseke nalivile mandla lisalifunza lisehole throughout the end of the day egameni lenkosi incwadi ye-Isaiah chapter number 14 verse number 24 egameni lenkosi simakathe lo ngusomandla ufungile wathi impela lokhu sengekuhlelile futhi nakanjani kutakwenteka njengoba sengikuhlosile nje nakanjani kungeke kuguquke mbukele ekhaya tositole sithi naku lokuhlelo ngisimakathe ngempilo yakho kutawuphumelela egameni lenkosi ngoba kunetinto mbukele ekhaya tikhona nathi hleli lesimakathe ngempilo yakho le noma bathakathi bayafuna ngeke bativimbe le noma ngabe titha tiyafuna ngeke titivimbe egameni lenkosi le noma ngabe umndeni wakho lombhala uyafuna kuvimba ngeke ukhona kuvimba egameni lenkosi uzombhala lapha ngo-7:24 uthi simakathe lo msomandla ufungile once simakathe angafunga kude lo ngaphikisa egameni lenkosi umuntu makafunga usuke asho ukuthi lento leyo utayenta showcase no matter tinkinga tinganani kepha lento leyo utayenta showcase egameni lenkosi lo mbhalo lapha simakathe uyapha ufungile wathi impela lokhu sengikuhlelile angutshela indzaba kunemasu uNkulunkulu lawahlelile ngempilo yakho angutshela indzaba kunetinto uNkulunkulu lasimakudala wena wakudalela tona egameni lenkosi kunempilo uNkulunkulu lasimakudala wakuthatha ukuthi uphila yona egameni lenkosi lamuhla mhlawumbe ufungathi uphila impilo lengasiyo naye simakathe lakudalele yona kepha lamuhla ngemagama ekutshela ukuqinisa ngithi lempilo yakho simakathe lakudalele iphile Nkosi yami utayiphila egameni lenkosi utayiphila ungakafi egameni lenkosi ngoba simakathe uyafunga egameni lika Jesu Kristu tikhona tinginamba tembilo tikhona timbi sesibana nazo along the way egameni lenkosi ikhona mathima bembilo sibona ko empilweni tethu onke amalanga egameni lenkosi akunandzaba ke lokho egameni leJesu Kristu kepha ngwathi lo ukuthi Nkosi yami God hand cannot be stopped egameni lenkosi noma isandla saNkulunkulu kude lo ngasivimbela mase sivula iminyango egameni lika Jesu namhle ngathi ngikhuluma nemuntu nje akayibona impilo ibhekaphi akanathemba akabona ukuthi kulunga ini umnyaka waqala uyaphela kude lokuhamba kahle egameni lenkosi ngithanisha amagama ngithi God hand cannot be stopped egameni lenkosi masafuna kuvula masafuna kubusisa masafuna kudedela amandla kude lo ngamvimba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yembukele ekhaya lapho la ukhona khona ngithi ungabe usesaba sandla saNkulunkulu kude lo ngasivimba egameni lika Jesu Kristu ungasilapha uNkulunkulu ukhuluma nemuntu ekhaya lo ngenathemba lohlulekako lo ungalungilutho empilweni yakhe ukhuluma naye uthi Nkosi yami njengoba sengihlosile nje ukuthi lapha eGibhitha la ukhona khona usale uphuma ngithi uyaphuma ke manje ukuthi ngizwathi ukuthi lokhu ke ngidakwenda uyafunga uthi leli Gibhitha lohlelekile manje simakathe ngathi uyafunga uthi uyaphuma egameni lika Jesu Kristu lenhlupheko yakho lobhekene nayo egameni lika Jesu Kristu ngasimakathe ukuthi uyaphuma incwadi kaJeremiah uthi simakathe kiyo ngiyawathe emasuleni nawo ngani ngemasu ekuniphumelelisa hayi ekunibulala egameni lenkosi yemukele ekhaya kune purpose yakho uNkulunkulu akudalisa uyiphile egameni lenkosi usemhlabeni kepha kunemadimoni la khona la opposition party egameni lika Jesu Kristu angikutshele indzaba le purpose yakho ngempilo yakho ngeke ivinjwe madimoni ngeke ivinjwe mathakathi ngeke ivinjwe ngabakuzondayo ngeke ivinjwe hlobo takho ngeke ivinjwe ngomakhelwane bakho egameni lika Jesu Kristu ngoba simakathe une purpose ngempilo yakho his purpose is to see you smiling egameni lenkosi his purpose is to make you prosper egameni lika Jesu Kristu purpose yakhe is to make you live longer and healthy egameni lika Jesu ngabe ekhaya uyagula uphathekile egameni lika Jesu Kristu kepha ngithi namhla simakathe uthi namuhla uyafunga ngempilo yakho uthi impela lokhu sengikuhlelile ngidabule futhi nakanjani kutakwendeka ngikutshela amagama sebathe uphethwe isifo lesingelapheki kepha namhla ngithi nakanjani sitawulapheka egameni lenkosi ngabe une cancer ngiyaprofetha ngithi nakanjani utawuphila egameni lenkosi ngabe awusebenzi namhla ngiyaprofetha nakanjani
kanjani uyosebenza egameni lenkosi ngabe awenza wenziwe ekhaya ngithi na kanjani uyahamba uyokwenza ngoba simangathi sowufungile egameni lenkosi mbukene ekhaya ngikhuleke nawe nasekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha igama elinamandla nangumbukeli mongcele ekhaya ude lithemba uyakhala egameni lika Jesu Kristu kepha lamhla sowufungile wamthembisa umqinisa umnikete amandla kwente mongcele konke lokuthembisile wentele buhle begama la Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Mbola ekhaya ngumprofeti wakho lo ngifila amadimoni egameni Jesu Kristu ngithi yembule ekhaya nalamuhla ekseni angisho amagama lokho ukuthi ngalesi thathu nangemgcibelo uyangibona for i1 on 1 egameni lenkosi kanti ke ngicela nga11 ekseni till late kanti ke mhlawumbe ngama Sundays you are invited to fellowship with us ebandleni lethu lesilebs embekelweni siyaqala khona nga 10:30 ekseni till late kanti ke utawufuna ukumbona umprofeti for i1 on 1 after service you book prior ushaya nombolo la egameni lenkosi uyashaya usho ukuthi ngicela ukuba umprofeti uNkulunkulu after church ngiyabona ke after church egameni lenkosi kanti ke utawufuna kushaya uyamthola emthini lakhe lothi 763574 kanti ke emthini uyamthola amen sozimobhala yamthola 7949106 mbukele ekhaya lapha ekhaya ukhona ngithi ungabe usesaba naku uNkulunkulu akudelela kona utakuphila emadimoni akhona bathakasi bakhona ungesabi lutho umprofeti wakho namhlanje uyakuthanza kakhulu. May God bless you all emakhaya in Jesus name. Amen.